sanibonani sinobutha ama WhatsApp ayedalela ukuthi sixhumane kahle hamba kuma group omndeni ubona ingxabane khona ku discuss into egroupini kube nababili abayixoxa ngaphandle sifo zomndeni wonke umuntu ola noma ngabe uthakathwe ngamuphi umuthi kodwa la aqalwa khona ukuze athambe waqalwa emndenini wakhe yangizwa uyazi ukuthi kini wena khona abantu abakufisela ukufa nje obuphila mabebona wena bakufisela ini uyobona ngani wonke umuntu ongazwani nawe uzwana nabo sengishilo ngaphila mqaphele umuntu emndenini owumngani wezitha zakho siphila kabuhlungu asiwethemba imndeni wethu ngoba ngaqabana nogcina umuntu ofanele ngabe uyangivike mina ngazi ukuthi umuntu olwa nomndeni wakho ulwa nawe kuyo yonke into ongayivikela emhlabeni umndeni wakho uyawuvikela kodwa manje siyasaba mhla sidla poison siyodliswa yilabo abaseduze kwethu why abasifiseli okuhle ngilethe impande yomndeni uyagula umndeni awunqeni ukuhlangana ugula unga-attend kwi-gathering yabo mawusungasathandi angazwide basale bakhuluma bathi nimbonile ukuthi unomono nibonile ukuthi akafikanga uyazi lezi inyanga egcwele emndenini sibizelwe bani sibizelwe amanye amalungu omndeni awungaphinda futhi khona ihlobo zakini ezihluphekayo zikholelwa ukuthi zathakathwa uwena emndenini ubobuka mawufika mhla kubizwa inyanga awutshelwa kwalisa ngoma siyakubiza wonke umuntu wasekhaya awubizwa kunukwa wena unukelwane impethu ingene emndenini khona imndeni eseyaba isigcobo esimile kodwa ngaphakathi umuhlwa sewadla waqeda ungaphela noma yini lo mndeni uqedwa yini balanda izangoma balanda inyanga babulalana bodwa la kwakufanele sivikelwe khona Jehova lasiphela khona emndenini wethu hlungu impilo esiyiphila nemndeni yethu last week besideliverisha umuntu mongakwazi ukuhamba la olimele waresho bani umkhulu wakhe emndenini wazwa inkinga umndeni uyagula kofanele ngelinye ilanga sike sithathe izinsuku zokukhuleka sikhulekela imndeni ngoba masisayikhulekela as ama individual masikhuphula khona abantu akuthiwa umndeni abanensila zethu abasishonisa phansi siqedwa umndeni wethu ngicela ukusho nansinto ayikho ipain engavela indawo abukho ubhlungu ngicela ukuphinda abukho ubhlungu mawungatrace bonke ubhlungu buvele emndenini wakho before buye ngaphandle buza ingane yiphara ehlele estradini busuka lobo buhlungu busuka ekhaya ngifuna sithandaze ngoba siyenkonzweni yamanzi ngiyayisaba imndeni iyagula imndeni inempepho izindle ezihlukene zempepho kodwa izinkulumo ayifani kukhulunywa kwidlozi elilodwa kodwa kukhuluma inkulumo engafani aningizwa ukuba nabantu bomndeni ngabe ngithi mina imndeni yethu kunendlu yakababa omncane kunendlu yempepho inkulumo yakhona inkulumo egudla indlu yakababa omdala siyokwenze njani umndeni uyagula sadinga sibe nesiguqo sokwelapha idlozi lomndeni ngoba kunje idlozi lomndeni liyagula lagula kanjani idlozi njengoba sizondana sodwa kanje khona wathwebula izinsila zomsamo wathola ngqo
idlozi lomndeni.